Niĩ njĩtagwo Bishop Ben wa kanitha wa JCM, na muthenya wa umuthi ndi mundu mukenu muno ni tondu wa guka itura riri ria Murang'a na makiria kiharo-ini giki kia Ihura, ni tondu gatagati ka maundu maria maingi tungika ni guthara mioyo ya mbeu njithi, na tondu ni ngoretwo ngika outreach kugerera mithako. Muthenya wa umuthi tukinyitwo geni ni mheshimiwa mama mazingira, nigetha tuke muthenya wa umuthi tuhande miti, ona ni tukire na miti mingi, ni turehire avocado aciari meguthi kuhanda micii, ni tondu muthenya wa umuthi ni wa guthaitira maria maturigiceirie, na tondu riu wa uhoro ucio kuona ni tuguciririe mbeu njithi thiini wa mathako ucio ni undu uria mwega biu tondu wa kumakipu busy. Andu acio moima haha ni minogere menayo mundu eguthio toro, na undu ucio wakorwo ri mwega muno kuona na keitu mena iheo na ngoria atongoria. Riu tondu kanitha ni tukioerire initiative ino ya ithu turamita raha na injiri viwanjani, guka gukena tugatinda guku iharo-ini, ciana citu ikegarika tondu ciana citu ni ciendete mathako no ikaga mundu wa kumanyitirira. Uguo no njurie county government teithiriria na keitu nigetha anake aya moneke, ona ti kumahe kindu kinene ta kumahe exposure na kumonia support gatagati ka anake aria meguthaka mubira guku kuri o mundu umwe Ngai akaringira kiama onekere kiundu-ini giki. Uguo tuthie na mbere na mungithondeka maundu maria murathondeka kuria bunge, mukaririkana ato mwana wa kahi uthaka mubira. Umuthi twatire tugithakirwo ni timu cia iritu na ni twakena twarugaruga guku twigiriria, and they are up to capacity ya guthaka. Uguo bunge cia county riria mureciria horo wa mithako ya arume ona atumia mekire budget-ini, ni tondu airitu acio ru marathaka ni andu mekipite busy, acio matingiona ru mathaa maguthio unyui-ini wa njohi kana unyui-ini wa dawa cia kurevia. Agwo Tony Manucho, murugamiri wa youth county ya Murang'a. Twikuria bunge ni turenda guthondeka bill ya sport, na turenda tukuruhanie andu othe, boy child na girl child. Riu mheshimiwa Gladys umuthi ni atuonia njira njega muno ati ona girl child mena iheo njega, mena talent njega, no mahote guthaka. Koguo ni tukuhoya ona MC aciari angi mathuritwo tugicoka guikara thi kurikia horo wa bill ino, tukuruhanie ngina girl child, tumarehere mithako yao itiganite, na ni tuona umuthi uria mararuta wega. Riria tugwika uguo ta mbeu njithi tuko tukigiriria maundu maingi muno. Airitu riria marathaka guku onao kwina maundu mena kuria nja marakorwo makieherera. Kwina horo wa kuhanda tene, kwina horo wa ndugu cia na ihenya, na riria me guku ona kuri ona nginya unyui wa bangi na kuiritu thiku ici na maigite nginya maundu-ini mau. No riria mareheirwo mithako uguo ni turona magithaka wega, na tukona ati me mithako-ini ni mekota kwehera maundu ta mau mena waganu. Koguo ni nguhimiza uthi na mbere Gladys ona heshimu aria angi nginya nie ndi tuthi na mbere na kurehe mathako maya nigetha tuhote guteithia nginya girl child nigetha onao maikona muturire mwega ota boy child. Amaritwo makwa njitagwo Gladys Wambui, mama mazingira, na umuthi tuma na finals ya women iria twambiriirie a fortnight week ago. Ni tukoretwo turenda kwaririria uhoro wa atumia ni tondu ni tumakitio muno ni uria atumia makoretwo makiuragwo. O waikaranga ukaigua kuria news kwe mutumia woragwo, kwina atumia moragwo. Koguo horo ucio ndirona wi horo muru muno. Ndirona ni wega njuke njariririe horo wa mutumia na hote kwariria airitu aitu na kumonia wendo na kumwira no mahote. Koguo njira ciothe iria mangigera, whether in sports, whether in masomo, whether in everything, iria ciothe mareka ngamera they are able and they are equal for the task. Muthenya wa umuthi twiguko Ihura Stadium gukite gu support my sister, my colleague Honorable Gladys thiini wa mithako ya airitu, na nindacokia ngatho muno kuri mheshimiwa tondu wa kuona mathina maria airitu na atumia maragerera, especially airitu anini, ona macokanirie hamwe ama engage monani iheo ciao na twaranirie atumia gwa atumia. Kama ndetwa njitagwo Joy Mwangi, guthakagira Kiharo Queens, guthakagira Kiharo Queens, na ningenete muno tondu wa mama mazingira to take this opportunity kuturehe hamwe tuthake ta turi airitu uguo tondu ni turagerera maundu maingi, and we actually say thank you for this day. Njitagwo Margaret Njeri Maina, na riu gwitu ni mucunguca ngukite guku ndaigua ri kurathondeka ndamenya njuke thondeko na Ngai amurathime na muongere. Ni ndona ndawa nyuma na thina wa maguru ndirathie na mugongo na kuhaicia thakame, na riu Ngai ni mwega tondu ndaheo ndawa. Ngai acirathime.
Na moko macio ahete andu othe hinya wa kuthondeka andu othe Ngai amuhe hinya na amwongere hinya muingi muno na guku guture gwita twajitagwo Jane Wanjiko wa Maina kuma Gaturi. Igwa ndakena muno ni tondu wa muthenya wa umuthi ni twagirirwo ni muthenya wa umuthi tondu ndiuma kundu ingiuma guthi kuhara no ni ndona mbeca umuthi cia kuhe ciana gia kuria na ndacokia ngatho muno nyundu wa muheshimiwa witu mama Mazingira nyundu wa muthenya wa umuthi guturehera urigitani wina wigiririki na andu othe ni mateithika kuringana na uria megutungatago ni arigitani aitu. Ni thengio muno. Wa keri ni ndakena muno ni gukorwo ni manyitanire na JCM na Raha Premium ni matunengere mutu na umuthi kuri misi egutoga mwaki tondu kwina mekwirigirire kuruga no matikonaga no umuthi uyu ni mekuhagira kamutu. Ni njitagwo Ann na nduta wira na thibitari ya Royal I&A Hospital. Tuona andu makiria ya 400 no aingi ao mauma na mathina ma maitho muno ENT diuma muno no ciana ciuma na mathina ma ENT tonsils na to growth tunyama turia tumera maniuru ni muno tuona twacoka tuona andu aingi muno mauma na mathina ma maitho ta njereri na aria angi mauma na pressure cia maitho. Koguo ndagitari ni amatariria na bado tuma na ndawa ni tumaheire na hari aria mabukwo for free surgeries under Islamic Relief Charity Vision. Koguo tondu ni turapatina nao ni matwitetie andu 400 koguo nikio tukirio muthi nigetha aria tukuona ni makorwo magikwo surgery under Islamic Relief Charity Vision hatari marihi. Njereri ta iria tuona guku nyingi ri ni athuri mauma nacio amwe ni kuringwo mundu akaringwo ritho akiruta wira ta amwe maruta wira Kware ni ndaigwa guku Murang'a kwina Kware riu amwe makaringwo ni mahiga mundu akagia na kiria gitagwo traumatic cataract na aria angi ni andu akuru na riu andu akuru mundu agikura amwe ni magia njereri. Koguo tariu icio cia kuringwo maybe no twire aria maruta wira Kware makuhuthira protective gears mekuria Kware if any mundo mahote kurigiriria maundu ta mau uguo ma njereri. Pressure cia maitho nacio ni mundu ikare akiroragwo frequent check up ni tondu andu aingi umuthi ni mamakire matiramenya kana mundu ni akoragwo na pressure ya maitho maroe pressure ya mwiri na pressure ya maitho ate twamera ati mundu angigia pressure ya maitho ritho riu ringiura ni undu wa pressure riticokaga ringi no ringiura ni tondu wa njereri mundu ni arutagwo njereri na akona. Anaingia kule Akof Mazingira safi kabisa, inakuaje na anaongeza ngumi inakuwa ile kipa. Haya kipa anaongeza mpira ule anatoa nje press inakuja kule anatoa nje. Ladies and gentlemen, are you ready? Yeah. Congratulations Akeharo. Referee, captain of me. So you make that. Dan Hawa wanataka kupiga kule mbele, wanapiga kule mbele, jaga kule kwa huyu, anaingia kule mbele kabisa, bado kutazama, anaingia huko mbele wapi, kisha moja safi, anaondosha tarini, wanapiga kule mbele kabisa, pamoja na kule ngoma ni Joy Mwangi anachenga, anakuja kule kabo na timu kwa haraka anapata kule huko Joman, lakini mchezaji piga moja safi, anakuja huko kwa kichwa na ngoma kule mbele kabisa. Hapa Nancy anakuja hapa nani safi, na ngoma mchezaji mbele inakuaje, anaingia huko anatafuta nani hapa, piga ndefu kule kini ndefu, captain pekee yake kule kipa. Haya kule kwa kipa huyo
Sasa inakuwaje? Anaweka kwenye ngozi ya bali ngozi. Angalia pigo wapi? Piga kwenye depo. Kuzuka kuzuka ngoni. Angalia pigo wapi pale face. Anakuja, anaangisha kama safi. Anapata kwa mkono mbele ya mtamani hizo. Anagalia baraza piga depo. Inakuwaje? Anajua tosha kule huko. Fanya kazi nzuri huyo. Anajua kichwa anajua mshangao katika. Alinawa hapa. Hapa ni Faith na Sabuni. Faith alinawa. Mazingira mama mazingira Super Cup. Ni mufira uria to mufira to guthara. Mheshimiwa hapa anapigwa picha hapa. Siku ya mazingira. Uzidi kuwaingiza vijana. Kukuza vipaji kama hivi. Inaanza kwa anaitwa Zakari tunacheza hiyo nadhani ile makini matangazo gani tuko ile gani baada ya kusalimia wageni wetu, timu ya Kiharu Starlets ama Kiharu Queens na vile Murang'a Starlets imejipanga kwa kufuzu kwa fainali ya Mali. Tayari kabisa sasa timu Kami